Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada ijetersinan ni kagawad ko nang. Ay, artistahin ako na da iti Tagalog. Ni Maya dayjay. Kaanakan ka no ni Mari Kuanang. Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Mari Kuanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersina ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa ka umisam-isam, Inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kurso nadak na jay abalasang para ka ni Kwarog. Anya? Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmaya tinanagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di, agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mapitla ang Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyaman na ka. Aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Katuan matang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakitam ka diti napintas abalasang nga aglaklako dito tersinan ni kagawat ko nang. Padasi man nga arman. Yang kalmait. Kunaknoan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adalamapan mo gatangan. Ang nagbayag kamot, Inteng. Kinaduak ngamin ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Matektekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti matektekan. No di mat matektekan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ka. Na, agat arak ka, Inteng. Nala, mangrabi ikamutan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngaminan amang uray kan ka iso anangan akon. Pasensya ka lang kuman kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram di luko aka anakak. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuwang kail. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Nimbag no kayat nakdayjay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat, no kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Da kayat? Na? Ibaganan tupay nga graramanak. Yay. Adaman-damaga, Kwarog. Anya day ta? Adamit la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Diyak ilibak. Damot planaw. Ang manya. Anya? Basta. Basta. Makamukan. No di mo kaya't ti mga sawa, di siya kon. Saan kayam? Mga sawa kalata. Sardaman, Inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala, pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, ken arabang. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado.
Mapanak ka ro din. Agsubli ka adagos Ta siya kung ti mangiluto, iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada ka no, ipudno kan ka ni Kwarab. Anya? Awan ka di pa impudno na. Maya. Ala, awan mo't, Kapitan. Mga no din na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwarog. No di na pa impudno ti ayat na ken ka, Maya. Anya? Saan ko paglastog? Ni Kwarog, kinasing pet ken nagagait. Ala, ni Kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Daye Amaya para kin ni Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, poya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kin ni Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayon iti kursuna. Wain, kinapudno na. Urayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan Dakwaro kan Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay Dakwaro kan Maya? Pagkunamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kan ni Kwaraw kakanakan ni Parinday. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan lang ti amo kong tuyang. Agiraramam mo tayo Parinday. Ayan ti impagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Urayak ti impagatang ko, tagluto ako man. Ang itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpaisuti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatsak. Sa dinaw. Tersinunik, kagawat ko nan. Taisuti na ginuman may. Kadwak de paribadong. No kasta, dayjay manen Amaya, tinapan mo ginagara. Mga nusikamot ya gusto kan ni Maya. Sasawamot. Ay, Day nakspay, sublian day iti pangpakbet na ginatangkaw. Darasam, katnay, mabisina kon. Salbag ka. Damit lang plano mga sawa ko raw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya, tapno di nakakit unaan ti sa balay. Anya nga iti aramida kang kail. Armam makaasawa ka nga ron, no di ka agarim, ay luko. Kuha nga minang kail. Anya man nanday ka? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, ti isursuro ni Paribadaw. Apay aya. No kuna na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, di mo tutula din. Tinukmaan na idininana Tuyang? Kano? Di mo panpansinin data. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim timpagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang aruday. Anya ti bagan, Chief Kwarog. Hapod niya us. Anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasamak iti barukong mo. Apay nga paputan. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong Kwarog. Pangasimadahing, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min ayan dayta.
Kuha nga, main. Agayatakan ka, adain. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar ka mat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka, adain. Apay ngay. Agpigargarak matain. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samot. Narigat na agurigor ka, gapula kanya. Apay ada aya sakit mo malaria, kwaraw. Awan mo't amaw kang kain. Kumusta ngay? Naibagamat lang ang tipanagayat mo kani Maya. Jaksan itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mamat. Pati kayo ti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya kwaraw. Iso ti babaya kursunada kahit aparakan ka. Pas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam kinikwaraw, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa adamag kanyak iti maipapan kinikwaraw. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kasla mayat ti lang ama. Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimot lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parinteng, kit ada sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarup, tata. Isu ano di mo kaya timakaran, sumapol kan iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ak tayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga dasakit ni Kwarog ang makaakar. Kung kunak lang dayjay, yung saan napudnaw nga dasakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw, agar aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kitadamag kingkwanan numamatay uno saan. Ay saus, mamati dayjay, nga main, laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Kita ito, mano niya teramid ni parenteng? Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadak di tapusaom? Adda ka dimot lang namnamak? Diritsaan ka, Kwarog. Awan marik nakapanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakita na danggain. Anay, pusaw, naut-utlawunay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun sa ito yung kail. Ha? Ay. Apa yan? Apa abasol ko akong kunam dito? Ay. Ipilit yung mat ngamin ngaramak ni Maya. Nabasta daklagat nga raw di. Jakla ko manimbagbagat ayat ko kinkwana. Agure ka. What's the happening? Kit ko namat. Nadlaw mo ididamaw nga ada concern na kin ka. Oh. Huh? Jakla ko maninararam. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Adda kapitana. Adtoy. Ay, agyaman balasak ko. Adtoy matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya,
Anya ngamin ti sakit ni Manong Kwarog. Damagak laang Sakit na. Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay ngamin ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanyak nga adda kano sakit ni Manong Kwarog a makaakar. Anya. Oops. Jak malapdan ti bagikan kararwak, pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apay ngay pare. Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanya. Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma, ay sus. Nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto, iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parinteng. Nagkuna. Mapanupadpadaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit luko-luko ataw. Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Ay, makitam day tanga imbong at inaramid ma. Kastaw na'y laki din na pungtot kanya ni Parinteng. Siyempre tadi nadaal mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibiyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit at damabalinda iti biyag. Nalinis, nagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parenteng, ti pakiasawaan na. Ay kasilaing dadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day, adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anong ayan ni Maya, takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog, Isumot lagaya makas di ti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati ti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit met tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso noan niya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? What? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man, tadikit agruam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day jay nga inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo, gapukan kwa na. Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apudno nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na dya apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Wala, tapno agnakam. Nangag ko nga idarum na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam Badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarum kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramidak? O di mapan ka ijay ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa kin ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay, uwinto yan. Sige, aramidak timbaga. Tiniliwon dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Baga kon tipudno. May sang illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw, takayat na nga itarayan ti basol na. Nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na, anasaysaya at laangan sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Ta nataltalgad ti kasasaad na. Anya nga ti mo tayo. No, adamang dangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot laga magpigpigar-gerak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo ti kapuna. Tagayam, kas jay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup, akas jay gayam. Sapay nagpintas mo't. Ay, Naimbag tada kayo ditoy, paray. Kwarog. Kumusta ka pare? Alay ko maday ito'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kini Kwarog, iti pamakawan niyaw.
Maday nga agpaiso ti naramid ka, Kwarog. Paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat ka dia. Husto ti inaramid mo. Gagdanag, tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwarog. Da kami ti agyaman kan kaparay. Ha? Taga po iti inaramid mo. Saan ana ilawan ni Kwarog ken ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray? Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakaro titikag na. Ay adulakit diti saan na makamula, gapo iti kaawan ti todo na. Daytang agpaiso tinarigat a solusyonan, Kapitana. Ay, imbag dagiti addatalon na iti asidag tiwaig tamabalin dalatangag second crop. Da kami kat adayo ti talon may tatangkig. Saan kami ang maka-second crop, Kapitana? So anagasat dagiti addatalon na iti asidag tiwaig. Dandan ni aggapas nga agpaiso dagiti nag-second crop iti waig, Kapitana. Wen nga raw, kagawad. Ay, mabalin kayon samet nga agusar iti water pump. Ta saan kayo unay nga adayo iti waig? Nasa pamut ita ni acting kapitan di ta barangay Haulmaray. Binagbagaan ngamin ni Maribanang. Ide, kat kanayon ngamin amala daw. Rumbang laang abagbagaan na. Tinalok ni kapitan akas acting kapitan sa itagladaw-ladaw. Na, pudnot ako nam. No siguro saan nakabailan ni kapitan ti agkapitan, mamati akabailan ni Maribanang. Siyak ngay, saan ko nga tama takabailan? Sino nga tati mangabak no agkalaban kayaw babaen iti butaws? Ay, kon naklaang matkit di Nawan plano akalabanan ni kapitan. No ngay saan nan akabailan ko na? Mabayag pa'y mo't siguro day tamaray. Napigsapay mo't ni kapitan. Adda ka di planom amang kalaban kin ni kapitan, badang? Apay kumakalaban ti kumpare. May sakpay lang aluyalista na. Ti kinakapitan na ti kayat ko asawan. Mabalin ayamot asukatak ni kapitan. Isu tinabutusan na kapitan. Nagkapoy katipan na kaawat mo. Nudinan kabailan ti agkapitan. Di mo kayat apadasan. Babaan iti itatapog mo iti politika. Agtagtagainap ka iti tinga ti aldaw tuyan. No saan to nakabailan ni parenteng. Lakayak tumutayin. Kasano kumamot akabailan ngay? Ayun gaya man niya. Agkataob kayo gayam kin ni kapitan. No lakayon, lakay kan tumutang. Isubay, naragsaka kamang tulong kingkwa na tuyang. No kasapulan na titulong kaw. Tultulungan nakmait no kasapulak titulong na. Bilibak mo't iti kinapudnom akas kumpare ni kapitan. Iti sumay, napudno mo't akas kumpare.
Ginapas da idirabi iti basit apagay mi ijay asidag tiwaay, kapitana. Ay, pati garami inalada. Ha? Asino tinanggapas ako nam? Imbaklay da, pati garami na? San mi nga mo akting kapitana? Gapasan mi kumaitay, ngam adnamit na kauna naggapas. Sawaron tayo, dagiti kaarubayo. Di damot siguro mailamang ti garami, no natiliardaman. Itangarudan tapno di da pa'y mailamang ako na yung akting kapitan. Sapay awan ni Kuarog. Inakman ibaga ka ni Pare Badong, takadwan na kami nga agsawar. Agyaman na akting kapitan, sapay ko matamasarakan nyo no asino tagtatakaw. Itaman pa'y nga daagapas iti di na pagay. Nakaumay ka, may dito'y balay, akting kapitan. Awan ngamin ni Kuarog akadwami ang mapanagsawar. Mabalin ka di akadwada ka nga agsawar, Pare Badong. Apay nga agsawar tayaw, akting kapitan. Aday may nagpatulong iti barangay hall. Ginapas da kano ti pagay na idirabi Impanaw da pati garami. Anya, ay nagturudan na ng gapas iti di na pagay. Wan nga rod. Kas akting kapitan, Jack ipalubos ti kasta. Madi ti agapit iti di na mula. No da makita tayo akagapgapas sa pagay. Damagan tayo no naggapasan da. Masapol nga isuro na tinaggapasan na. No talon na mutlaang tinaggapasan na wano saan. Korek ka dyan, Pare Badong. Iso nga umay kamot nga rod. Ay aguray nga rod, akting kapitana. Agkuyog tayo manay, ngagbiraw iti managdakdakais. Maray, lakwan nakman iti karne. Sige, mabiit lang tayo nakalaan. Hello, kukumaray! Panagkunayaw. Masarakan da nga ta, tinangtakaw iti pagay di nagpatulong kini akting kapitan. Ay, sapay la kumaa, tamasarakan da no asino ti agtatakaw. Italaan nga damadamag ang naggapas iti pagay ti akin pagay. Basta kimuyog ni Badungkaw, masiguradok ngagbaligida. Sapay kumata kasta. Mayat ti tandem da akting kapitan kan kabadong. Mayat akitaan, Maray. Bagay na adinutukan ni Inteng, tanaalibtak. Wan. Siyak kumahngam jak tumot masangaw. Ado na, babalay tinapanantayaw. Ang umawan mo nakita tayo, akagapgapas sa garamay. Wan nga rod, pare. Nangilam mga dangatan iti ginapas da pagay. Hintayo man ay dyan naggapasan da iti pagay. Ay, wan man nga rod. Kitaan tayo no adda mabalin tayo apakatuntunan iti nagtakaw. Tapantayo mo't adagos iti kabalbalayan nakarubat italtalo na natakawan. Wan nga rod mapantayo nga rodon iti kataltalunan. Adamat desdes asumang at iti bantay. Uwin nga agpaiso Ay, surutin tayo man ti desdes. Adamo dagiti tanod akadwa tayaw. Sige pare, suruton tayo ti desdes nga agpangato. Uray, tasaan mo't unay asangat. Makita yu ka di ti makitak. Ungkay ti pagay daytoy. Winyag paiso Ay sigurado nga insang dati pagay aginapas da. Kaawatan nga rod asaan at agakabildatan ti nagtakaw. Tagadita abantay. Ay surutin tayo lang ti desdes. Badlaw ang nagnaan ti pasagad. Ang mga ilamang dalang ti garami di tapantay. Ay, sapay makain-inuma kon. Sinalbag dumot na kitang agtatakaw. Nung makatapaw tayo di tangataw, saan nakabildatan dita? Awan pare, sabalin a barangay. Kasano nga rudin nga Mapantayo ka di pa dita sa bali a barangay. Wan, iyo man tayo iti kapitan dati na pasamak. Ibaga tayo nga datuntuntunan tayo. Katuntunan tayo babaan iti desdes kanday ito naragrag nga ukay ti pagay. Agturong ka ti jay lugar da. Way, ken kaawatan ngay may da impasagad ti kinapas da pagay. Hay na, nakatapaw tayo. Dandan ni awan makita kamulmula dito Awan sa mo't pagtaudan ti danumda. Wan nga rod. Isu siguro adida makamula ditoy. Tawan pagsibog da iti mula da. Nay. Makitam ka diti makitkitak iti sirap ti kayaw. Na,
Adda simpen ti garami. Kitaan tayo man, no kapada dagiti napidot tayo iti dalan nga ungkay ti pagay. Agpada. Daytoy laki di ti ginapas day kabildatan. Ala, tayo iti barangay holda. Iyo man tayo daytoy. Kitaan da no asino tinagtakaw ken nang isang at dito'y lugar da iti sigagarami apagay. Ay, agbisin da siguro ditoy. Iso ang mapanda agtaktakaw. Kasano? Awan pa'y ngamin makita na lang to aruot ditoy. Ipakanda siguro itinwang wenno baka dagiti tinakaw da ta sigagarami nga insangpet da ditoy. Itatanamuan tayo no asino tinang takaw iti pagay. Anya ti impaay mo adusa nga ikadakwada akting kapitana. Magsipod ta nagpakawan ken binayadan na ti tinakaw na. Masapul asulbaron tayo ti parikot na dito'y alugar, pare. Anya ti kayat mo asaway? San mo mo't alugar dito'y? Ngam no agrigat na dito'y, kapilitan adita baba ti bantay ti pagtakawan da iti pagbiagda. Ay, delikado nga ron no kasta. Datayo ti matakawan. Idinto ta isuda mo tagtakaw. Panagkunak, saan a solusyon ti panangdusa kadakwada? No di kat makisao tayo kadakwada. Anya ti kayat mo asaway? Tapno sumardeng dangagtakaw. Makigayam kan makitulag tayo kadakwada. Ay, diyan laki di kaya't makigayam kadagiti agtatakaw. Apay, di ka dinasaya at agayam kat takawan na ka, pare ba do? Anyat ko nam. Nasarakan yung ti agtatakaw. Wen kapitana, ngam makitulagak iti kapitanda. Solbaran mi ti parikot. Anya ti kayat mo asawan. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Umay dalaangan makitangdan dito nga aggapas. Kanda dumapay ang mabalinda apakitangdanan. Ngam, di umay dakit din agtaktakaw ditoy. Mayat dayta ana panunot mo, kagawad. Ikam ida iti trabaho, tapno saan da nga agtakaw dito barangay tayo. Hustuak, saan ka di kapitana? Makigayam tayo kadakwada, tapno di da tayo takawan. Ay, anggam nagtulag kayo ka din, iti kapitanda ako nam. Agsubli kami ijay, kapitana. Tapno formal ang maaramid titulagan, ken kasaumi dagiti tattao, maipapan iti plan. Pare badong, kayat mo kadipay ti kumuyog kanyak. Agsubli ta iti tapaw ti bantay. Maipapan ka di da ito iti planom, akting kapitana. Hawan, inta makisarita iti kapitanda ijay. Ibaganan tumot kadagiti tao amayat nga umay makigapas ken makitangdan ditoy kadagiti mayat nga agpatangdan. Ket imbag ano kaya dati umay makitangdan? Kayat na nga tati umay agtakaw. Ngam ti makitangdan no agrigat da. Nasayat, mate, no da umay makitangdan, no kasapulan tayo ti trabahador, iti talon, ken bangkad. Isumat, no adda ipagaik mo, ken iparaap mo, di isudan ti tangdanam. Hawan nga agpay sumatangdanan dito kabildatan. Tadama nga min trabaho ti dadduma. Ti mo'y dadduma, masadudan nga makitangdan. Mayat mo tinapanunot ni akting kapitan. Bareng awanen ti umay agtakaw ditaw, maray. Ay, italaang nga adda umay agtakaw iti pagay dito barangay tayo. Ay, gapasen damutan iti rabi iti pagay. Nga raw, mabisinda siguraw, iso nga umay dan agtakaw. Agam no mapalubusan da nga umay makitangdan. Saan da siguro nga agtakaw? Adda matangdanan nga aggaay, tapno lumawa ti mulaan. Pagaikak manmat nga ron ti bakanti alutek tapambulaak, no adda mayat nga umay matangdanan. Ay katwen marikwanang, tasaan mo mat amasango ti aggaik ken agmula. Wen taawan mat nga ron pagbantayag dito tersinak, jakon makalakaw no inak aggaik ken agmula. Ay na, maragsakan dagiti mayat nga umay makitangdan nga gapas, mare. Babaan iti dayjay apamuspusan. Awan mo't siguron ti makalagip nga agtakaw. Saan dan amarigatan, no addan pakitangdanan da.
Naipamuspusan ti may sa aparikot tayo kuma. No agtultuloy nga umay da tayo takawan. Ay, kat, mamati ka din asaan apanusat ti solusyon. No di kat, tulungan ida ang maadaan iti pagsapulan tapno saan da nga agtakaw. Ay, wen maray. Ken nalawan to ti pagkaikak iti bangkagkaw. Mangtangdanak may iti kadwak ngagmula. Mabalin mo pa ida kasarita, taagsugpon kayo laangan. Tulungan da ka nga agay kan agmula. Kalpasan na, paggudwaan nyo ti apit. Ilasin nyo dagiti gastom iti binay, abono kan pestisidyo, saka ito agbingay. Oh, kagawad, gatangak amin dagita nakalista. Ado mo tinakalista? Ado sa katinaglakwam? Limawa ngamin ti minulaan mi kadagiti kadwami ang nagmula kagawad. Naggapo ka di dita bantay, ti kadwayo ang nagmula. Uwing kagawad, jay may sa kadakwada, jay nagtakaw iti pagay kaw. Nagpakawan, iso pinakawan kaw. Nagagdamit ngagtrabaho. Pagmayatan na mo ti mamakawan, saan nga amin na nakabasol kat agnanayon adakas. Uwing kagawad, no ikam iti gundaway na ngagbalbalew, kan pakitaam iti nasayaat, so papakandamot iti nasayaat. Iso amaya ti inaramid ni Kapitan, saan ka de? Ammom kaday nga ado ti mangraem iti inaramid mo? Ay, datayo kanu tinang tulong kadagiti taga di tatapaw. Taad da kanun pakitang danan da diti kabildatan. Inaramid tayo laang dayjay, tapno makatulong tayo itipada tayo a tao, Kapitana. Ken awanan ti umay agtakaw, tamabaindan. Tano agtakaw da, no matiliwan da, saan dan amabalin pa iti umadak diti kabildatan? Ay, mayaten ti pannakilangan da kada tayo. Ay, nagbalin kayo pa'y nga gayam iti kapitan da. May mayat matlaang ti agsisin na ranay nga agkakaaruba a barangay. Ngam ti addabangan iti nagbaetan tayo. Kasta tinasaya at abu marangay, Kapitana. Ay katuwan kagawad. Ay naragsak da nga umay makitang tangdan kada tayo. Kasta nga minti imbaga ni Kapitan nga aramidan tayo, idi inyawag ko kankwana. No anya ti pamuspusan tayo, Kapitana. Good job! Saludo kami iti naramid yung opisyales. Agraman ni Tata Badong. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalikat. Yan iti direksyon. Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpatgak akabaranggayak ida. Agyamanak. Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadagiti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita. Irugi tayo ti meeting taya. Ay, unayag ta nagdakkelan ti nagbaliwan ita ni Parinteng. Apay aya. Apay, di mo makita. Ang naglukmag itan ni Parinteng. Tila dildilawam. As laki din baboy ti panagkita kiti rupa na. Ay, agulimag ka man si kabadaw. Ket podno, Mike. Kasano ngay, adi lumok, Mike. Anya? Kitun, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kaninda. Kumplito. Amin, kaninda.
Naimbag pa ni parenting Tadaw, tikang kanin na. At daka akeg, litson, important nga arak, chocolate, namin na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. Anya? Ay, banat. Kadadarayan may anapatag amiting. Kadwa may dagiti trupa ni Apo Mayor. Anya? Ijay kami namangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami muten amang rabi. Ay, kasta ka de, enteng. Oo! Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Wee! Awan mo igayam na uncle mo dita barangay hall kwarag. Anda na pa na amiting, tatabadaw. Iso malagaya malumulumag ken bumutbutsaw ni parenteng. Taka na yun ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan, Uncle Mau, kit nakutang. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay samit din na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-grupa ababoy. Uy, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw, tatabadaw. Pudnumay. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagala. Lamad-madlaw yumay, tatabadaw. Anya ngay kwarog kaanakan. Adamat lang ng sapul kanyak. Adda, ni tatabadaw. Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka na grup-grupa ababoy itan. Ha! Nagpapan na taba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparahan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanyak. Ang bay-bay amla ang kwarog kaanakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam naglablabais, ay makaraman kanya. Iso akanayon adilawan na ka ni pari badong talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod-akan ka iti sa dinuman na papanan nyo, awan ti pakawanam, kanam amin. Ay na, amuyo matamay sa kapitan. Na, Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod Anya? Kakaiso na nga ito da alibre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, enteng. Agpakutong dyan. Gapulang itikasta nga imbaga ni pare badong. Patpatsim na dya taaw. Amok, humapala na dya kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Ay, bak! May saman pa nga arak mo dita. Ba akon ko namutin kanyakon, kabadog. Di ka kadi akong ungay, di ka kit kumaro, pumakay. Anya? Pudno man kami na may saka bak, maray. Gapo ta nakainom kan, nagturad kamutan nga agsao iti kasta kanyak. Mayat, no berngasan ka mo titibak. May sakan abak itan, abalasan, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadog. Nimot ko araw, berngasan mo titi burangay. Kasi lang amin nagrup-rupa mo burangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy kan ni burangay, tuya. Anya baboy kan burangan mag... Da parenting akin ni Kwaraw. Anya? Anya nga ta matibir nga skap ka ni Maribanang. Anya nga taya. Muhon. Gaputa, under naman ni parenting. Birngasak iti tigray. Ay, sumarding ka man si kabadaw. Mapan mo ka birbirngasan ng tipadam ataw. Ay, si Katyag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kasi lamanok aputak-aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman Pakawan, may sakataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang.
takas kalaasaw at ataul kanya. Anya? Maray, Kwarang. Yak badan makadagdar. Pwede barta ka. Nagkuna ngamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, Maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ito mo ka pa yan. Katwa na. Nay, bisi ka mo't gayam na ita marituyan. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamala ko masakal. Parikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso nagbartak ka? Gusto ka rin, Kapitan. Mabalin ka day. Maamuan day ta, no anya ti parikot mo, Mari? Ay, di na ko naiayatan ni Badang, Kapitan. Pag kunaamay, di nakad-ayat ay man. Narod Ibaga na naman. Manuka ka na. Kaslak payasa. Ay, nagsakit ni nakam ka, Kapitan. Nagsakit ni nakam ka. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka. Ababoy. Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni Pare Badong? Ketwen, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta Pare Badungan? Payman. Anya ti aramidam? Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano. Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Pay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, paray. Nagling kang agbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Kahit kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aun. Anya? Agdamagakman, Maribanang. Anya, Maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, Maray. Sino aburangan nga ibagbagam, Maray? Ni ka di kwarog? Uwan, Maray. Sorry. Naigalis mo tanti dilak. Nagalas mo tanday ta nga ibirbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Mas popular ngamin itan ti birngas ken ka ni Kabadong aburangan ngam itinagan mo. Ni tatabadong ti mga ibirbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdan. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka, Burbura, talaga ti darak iti tayo at tatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanyak. Agpada kayo nga roden akin ni Marituyang. Pagkunan nyo mat kagawad nga agpada kamay kininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas kankwana ni Kabadong. Anyamot nga iti birngas kankwana ni tatabadaw. Manok ka na, kas kadaasaw. Bisa na bali Tasawa namot ni Nana Tuyang. Masya ngay. Iswa na sakit tinagam ko itang kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan yaw. Ay nainteng, uray si kang arod kat baboy ti awag dagiti dadumaken ka iti maliklikodam. Ay, makapaasar nga ron ti aramid na di aparibadong. Di nalakit kitain dagiti mata na.
Akas la matati aul. Oh, Kasano ngay maikat ti kasta abirngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. nagawan lakit ababaid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mat akapitan. Idinto ta isukit, badong itlang. Na, Danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Murag bertekak, tapno mayawawan ko ti sakit tinakam kao. Ngam numausawan ak, agsublimat lata ti sakit tinakam kawang kail. Anyat kahit mo asawan. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata bataong ang kail. Ha! Makunamit abuling ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kansyaw kanyak itagagayim kao. Ay, Katkatawan dak no makikita dak. ay, sige. Idaro mo ni Paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang kail. Nasakit na talaga tinagam kao. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para tayo talayang abanag, idarom na kiday ni Kwarab. Kat mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Anya? Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw ga pagalagadan, wanulintag. Mabalin na maidarom te si asino man. No agsao ka iti dakas kontra iti padam atao. Wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka? Birngas lang, mate. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apaykit din, adi nakaidarom ngay. Anya? Indaro mo matgayam ni Kaabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitimbirngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kaabadong. Masurunak mo't iti ibirbiringas na kanyak abaa. Win kagawad, tapno sumardengan na mga ibirbirngas kanyak iti burangain. Buling tikas jay. Ay, sorry ako arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. Pangasima paray, ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanya. Diyak kaya ti may barangay paray. Salbag, kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam, nasakit tinakam ko. Gapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikatimapan ka ni Kwarog. Ang mga no kaya't na nga ibabawi iti darom na. No kasaritam. Jak ibabawi ti darom ko kontraken ka, tataba daw. Ngam Kwarog, kasya nakadiya barok. Uyawan dak. Napay, burangan ti panagkitkitam kanyak, Itarom ka talaga. Saan mo ta Kwarog? Ang aw ko lang dayjay. Idayton barangay hall ti pagsaritaan tan. Ay natulungan na kumato yang. Indarom na kun ni Kwarog. Kalpasan abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak lang pagaraw pa may darumak para lang iti day tabanag. Ay na, pumitin na ya. Masapul nga adalem itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabataw. Aminag abasol ko, Kwarog. Anya nga ti makunam Kwarog. Pagmultag iti 5,000 ang pisaos. May kadwa, bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga ti makunam at Paribadong, Ay katuwanin na paray. Surutag aming, imbaga ni Kwarog, tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam ti agsao iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam atao Paribadong wit. Awan paray. Tauray pa'y man kunam nga ang angaw mo lang ti isa-usawang mo. Wano ti ibir-birngas mo iti padam atao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Aya. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy.
Ang gaputa mo asaan la sak ti binirngasam. Ingkarkarara ko. Makasarak ka. Iti mangitad iti leksyon kan kaparay. Itangay. Anyang iti maalam. Paray, pakawanan na kuma. Ikaray, yak tunululitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko, paray. Nasayat mit. Ay napakawan kan paray. Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam iti pamakawan. Kwarog, pakawanan na kumamit din, Barog. Sige, pakawanan kayo tatabadaw. Kat punasan yun tiburan nga imbirngasyo kanyak. Ay, wan Kwarog, kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbir nga aswan no sasawam iti padam a tao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Pasit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.